Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Mr. and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Remy and Zenny Mercado and family, Roger Arceo and family, Marwan and family, Chito Carewon and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Christine Co-Chair, Matthew Co-Chair, Lucas Co-Chair, Lausan Co-Chair, Mother Lisa Co-Chair, Nelma Yalung and family, Dani Josefina Sarmiento and family, Rolly Lopez. Makanyan mo naman yabe talaking panalangin tamo, ding special intentions dari Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Josefina Sarmiento and family, Queen Mary M. De Leon, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Heather Stelter, Ethan Stelter, Luida Calalang, Chelsea May and Jonathan Luis M. Pineda. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan dari Winston A. Chan, Dr. Agnes Salvador, Rene Santos, Mary Blaze Sampang, Baby Pantig, Zaina Lorin Hope Matitu, Marie Lulay, Renato Punsalan, Architect Ted Narciso, Ernesto De Leon, Josephine Buenlao, Wilson Manansala, Julien Buenaflor. Iabet ala ng kikakatang panalangin ding donors tamo para king bulaning May, Ella Gomez, Pasing Samya, Eloisa Peñaranda, Victoria Macapagal. Para ka rin kapatid tamong mayango na biye, manalangin tamo para king alang hanggang kapayapan dari, Maria Luz Gintu, Javier Pineda, Gabriel Enfe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Erlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Maria Macapagal, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Emilardo Yalung, Ricardo Lising Sr., Eufrosinia Lising, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Jesus Corazon Palyasigi, Teopilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carewon, Gloria and Simplicio Baltazar, Aguido Marcelino Domingo, Norberto Nicdao Melda, Africa Isagani Rico, Jesus Corazon Palyasigi, Aniano Calalang, Honavi Swing Pineda, Romel Samuela, Gloria Simplicio Baltasar, Herminio El Carewon Sr., Maria Romero Carewon, at ding Sablang Kaladwa, King Purgatorio.
Ing magyuning ipampo ning anak ang po ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakiagom ning banal na Espiritu manatili kay kayungan. At keka ang timurin. Sisintala rin kay katang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal na misteryo. Iagastang miyag na nagnaning kapanisyan, Aminan ko king Diyos sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, king pamiisip, pamangamano, ang pompamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapu ko, kang nuwa na Mariang Kapilan man Virhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginuta mo. ing Dios sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O Ginoo Dios ming mabiye, metong kang Dios, ay atsuking dalan, kambening ke kang balayan. Panimunan mo lang mamaltang king disyerto painturo king kalayan. Tinubod me ke kami, Jesus, ban maging dalan mi, papunta ke ka. Gustan mong lumakad yang kayabe mi, painturo ke ka. Painturo king kabubusalan ding ke keng sarili, painturo ka ring kaparaming tao. Ipawi mo ing kauning ke kang balayan, kapaminataning danom ning biye, esa kukupas ing pamamiemong pamangan ke kami, ke kabaning dalan, ing tinapen ing biye ng Jesus mismo, hanggang king miras kami, king alangang gaming karinan. Iriadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Karingal doreto, kabang susulong in pangarakal ding alagad, ding Helenista, hudyong tubo aliwang bansa, at ding hudyong tubo Palestina, milaban-laban lo. Sasabihan daring Helenista, kimilalaktawan lo, king aldoldo pamagrasyon, karimpondo rin babaeng may balo, busal do. Inyaring 12 inaos dong mipulong ding sabla-sablang alagad at nga nakarela. E matulid din pabustan miing pangapanaran ni nga mano nin Diyos, bami mong sikasuan in pamamye kabiyayan. Uli niti, kapatad, mamili kayong 7 lalaking pikabaluan ke kayo, akit muan king banala espiritu at kabiasnan, at ila ring panibalan mi kaneting bagi. Ika mi kanita, lubos ming idikiling panahon mi, kimpamanalangin at kimpamanaral. Kaya tulara ding sabla imong kairing apostol, inya pinire Esteban, in taong kipmuan king kasalpantayanan at kimbanalay espiritu. Kambena piniralaman di Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas at tao Antioquia. Ing metong apaganong may kumbertik ing reliyon daring Hudyo. Linapit la di ating 7 katao karing apostol. Kay batdang menalangin ding apostol, inordinan dala reting 7, timpakanan ng dala buntok karing karelang gamat. Makanyan sinulungin pamikalat ni nga mano ning Diyos. Merakal na lang merakal ding alagad karin Jerusalem, at dakal lang saserdote at tinanggap ing kasalpantayanan. Inga mano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, ang tiningke kake manalig. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, ang tiningke ka kaya manalig. Ikong sablang matulid na pamibiyebye, king Ginoo tumula kayo. Ikayong makipusong dalise, kapurian sukat yung ibye. Kambenin lira, ginuke kayo yang purian. Kambeding gitara, panigtigan niya. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, ang tiningke ka kaya manalig. Uling nga mano ning Ginoo, mitmong katapatan at apanaligan sa blanang depatan. Kaluguran na ing ustisya at ing katapatan. Yato kayang kakapmuan, king kayang ganaka. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, ang tiningke ka kaya manalig. Dapot ing Ginoo, ingatan nala, retang makitakot at kaya gagalang, at sablang manalig kinlugod na. Iligtas nala king kamatayan, king panahon ning dano, pagkaluban na lang pamangan. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, ang tiningke ka kaya manalig. Pamamasang ibat, kimumuna ng sulat San Pedro. Lumapit kayo king Ginoo, imbatong mabiye asikwildang alang kabaldugan ding tao. Dapot pinili ning Diyos at malyak ing arapana. Lumapit kayo kaya bani kayo man, antimong mabiye batu, bilugan yung miyatong apibale-bale espiritual, anting banala saserdote, amiyang pang sakripisyong espiritual,
akatanggap-tanggap king Diyos, king kapamilatan ng Heso Kristo. Uling sasabihan ng kasulatan, memili kong metong abatong mal, ang ini bibili ko ang timbatong pamuntok king Sean, ating nino man maniwala kaya, kapilan man emi pakarini. Iting batu tutuyang maulaga para kaya kayong maniwala, dapat para karetang maniwala, iyay mismong batong sikwil daring manalakad bale, dapat kay bat niya, ing meging batong maulagang dili. At sasabihan ng metong pangkasulatan, iti yung batong makatisod karing taong, iti yung batong mabiye ang makaragsa karela. May nga tisod la uling ela maniwala king amano, iti yung telaganing Diyos para karela. Dapat ikayo, metong kayong lahing mepili, saserdote kayong susuyo king ari, banala bansa at may malene pepasubali ng Diyos, at pinili ng mipasyag karing makapagmulala ng dapat. Inaos na kayo iba't king karalumduman at linipat na kayo king makapagmulala ng sala. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ako ing dalan, ing katutuan at ing biye, alang malyaring miras king igpa, nungemo king kapamilatan ko. Ingginom manatili kaya kayo, At kaya ka antimorin, pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Juan. ligaya kaya ka, O Ginoo. Jesus nga nang sinabi ka rin kaya nga lagad, kayo mababalisa, maniwala kayo king Diyos, at maniwala kayo kanako. Ating dakalakwarto king balya ng ibpako, nung mo makanyan, ko sabihan iti kaya kayo, makoko ban magsadyang lugar para kaya kayo. At nung miras na ako at may kapagsadyang lugar para kaya kayo, mimali kong pasibayo keti at itukira kayo, ban nung nuko karin kayo naman. At balo yun yung dalan, papunta, king pupuntalan ko. Nga nang tumas kaya, ginuemi man balo nung nuka munta, makananong miyang balo yung dalan. Pekibat ng Yesus kayo, ako yung dalan, yung katutuan, ating biye. Alang malyaring miras king ipa, nung emo king kapamilatan ko, nung baluyo ko, baluya naman ng ipa, manibat ngeni, baluyo ne, at ikit yun eh. Sinabi ng Felipe kaya, ginuypakit me kaya kami ng ipa, at managyun na iti kaya kami. May kibat si Jesus, Felipe, kalambat yun na kung kayabe, mo ko pabalo. Ing may nakit ka na ako, ikit na neng iba. Bakit sinabi mong ipakit me kay kaming iba? Kawari maniwala king at syuko king iba, ating iba at syuka na ako. Di nga manong sasabihan ko, elamani ba't ka na ako? Ing ibang at syubanwo, ing ibang at syuka na ako, gagawa na yung obra na. Maniwala kayo kanako, at syuko king iba,
ating iba at yukan ako. Nung kayo bisang maniwala king sasabihan ko, maniwala kayo king uli ning dapat ko. Ing katutuan sasabihan ko kayo. Ing maniwala ka na ako, makarapat yan naman karing dapat adaraptan ko at maigit pakareti. Uling munta ko king iba. Iting mayap ng balita ng kaya ng kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Anya pong 1987, makoko para mag-aaral. Bayo kumeko, at anyang atsuko king airport, katakot-takot ting panabili ng ima ko kanako. Himalan, nung makananong mamipi, nung makananong mamlansya, yung kanakong pamikakatawan, ulit-ulitan na yung kayang panabilin, ang gaking sinawa ko king panabili na. Pero anyang atsuna ko kitang stopover king Amsterdam. Sabi ko kayong sarili ko, ya ko nandili. Bala mo, kailangan gawan ko yung loob ko, pero at the same time, malilili ko. Balo na ang gawan ko. Metong yang oras yung Amsterdam hanggang Brussels. Karas ko ka rin, mag-aaral ko. Siguro anam ko pong bulan tulala. Manintun paralan, nung makananong mag-survive ka rin. Ang aking tunggal ditak, itang abalo ko king seminaryo, deng bage paulagan, ilang luluwal para i-apply ko kining aliwang konteksto, lugalanu ko rin ko. Ditak-ditak mo naman, ditang penabilin ng ima ko, bayo ko mako, kakakit ko lang ditak-ditak sa sala. At paulidareto, mesikan kulob para gawan ing sukat kong gawan. Kining ebanghelyo tamo, ining manabilin yang mama ko. Aliware ning alagad apanabilinan, no? Ilang mama ko. Kining ebanghelyo ng San Juan, deng chapter 14, 15, 16, ausan dalang farewell discourse. Manabilin niya, kayang disipulos, uling mama ko ya. Balaman mo sasabihan na karela, kayo tatakot. Kampanti kayo mo. Makoko, pero pagsadyad akong lugal, munta ko king ipapot ang may kapagsadyan na akong lugal, balikan na kayo. Itukira kayo. Pero samantala, dahil disipulos, malwat itang pamagbalik na para itukinan la. Anyapin, may balisa lang bagya, dening disipulos, mama ko ya, nanggawan tamo nung alane. Ginuno ka rin kamunta nga ng Tomas. Mo balo, nung ka rin kumunta, munta ako kingib pa. Mi man balong nung ka rin kamunta. Bala mo sana sasabihan ng Tomas at daring disipulos, lakwan mo kami, kami nandile. Huwag ilan ang dili. At kewada ing lubda. Tindanan da, ining sasabihanan ni ginutamang Yesu Kristo, ako ing dalan, ing katutuan, at ing biye.
Keng karelang pamagmisyon, o hining ikit dang malino, ang giyang alane keng siping da, ing ginutang Yesu Kristo. Ako ing dalan. Yesus, eya pakibat. Eya man ginawang libro, alikwana ka rin kayong disipulos, kaloko ko ining gawan nyo, step 1, step 2, step 3, ali. Yan nagawa ito. Pero tiro na lang magpakumbaba, tiro na lang mamatawad, tiro na lang lugod, tiro na lang maminto, tiro na lang makiramdam king kaya nga mano. Eya may glakwan mapa, eya may glakwan tuntunan. Nune, pepakit na ni ginutamang Yesu Kristo, kabang kaya bere rin kayang disipulos, ing larawan na ning Diyos. Nanapin San Juan, nung buriye nga kiting ipa, yako. At ing ipa, metong kami mo. Ing lupa na ning ipa, akit me, keng ginutamong Yesu Kristo. Keng sasabihan na, keng gagawa na, keng biya na. Yung puso na ning ipa, yung amano na ning ipa, ing ginutamong Yesu Kristo. Oy ni ing tindanan da, reng disipulos, anyang makone, paitas ne banwo, ing ginutamong Yesu Kristo. Ing alimbawa, yapining mumunang pamamasa. Maginakitla reng elanista, elamididinan pamangan. So, ing beda kanita, lingunan do, ing komunidad do, alang may ngailangan karela. Ing karelang pibandyan, pira kaya rakayanan do, mag-distribute lang pamangan. No, karin balo ito? Kunan nyeti, tingnan akong katawan, ami daon para kay kayo. Ing pamidakayan, yang giyawara. Ating problema ka rin, bahan kanita, masolusyonan itang complain daring elenista, deng apostol gara, sana aliway ni ing kaya kami mong gagawan, ban kanita, amileli, tang mas importanteng gagawan, ayapin ing ipanaral yung maya pabalita. No da, ikit ito, keng dalan, Jesus yung dalan, Jesus yung halimbawa, ning pamanaral king maya pabalita. Makanyan mo naman, deng disipulos, gewareng lubda, genakanda ing panabili na ning ginutang Yesu Kristo, at menuldo lang 7 katao, o renereng ausandang 7 deacons. Abahan kanita lingon, magsilbi, keng pamangailangan da ding komunidad. Makananudong telakad ding komunidad, keng sarili ng kagiwan, keng pamigagan nakada, king amanot, gewa na ng Ginoo, anting dalan. Kakadwa, ako yung katutuan. Yung ginutamong Yesu Kristo, sasabihan ng palagi, ing katutuan, tungkol king Diyos. Ing katutuan, tungkol king tao. Basa nyo na po ang puring ebanghelyo, nung akit yung meglaramyo, yung ginutang Yesu Kristo. Ali. Ang giyampang lalabanan de reng pariseo, ang popang deng pamuntok ding Hudyo, sinabi na yung totoo. Kang Pilato, sinabi na yung totoo. Kaya katamo, sasabyan na yung totoo. Tungkol king iba, tungkol kay katamo. Nung akit me, nung bisa kang maging masales e tao, lawen me pangatao, ing ginutamang Yesu Kristo. Lawen me tututuya, kaya gagawa na, magkunwari. Ne tututuya, kaya kayang gagawa na. Ako ing katutuan. Kakatlo,
Ako ing dalan, katutuan, ating biye. Mabiyeya. Mete. Ing kasal pantandayanan tamo, ing punto de vista tamo, keng katamong pamaniwala, yapin ang ginong sinubling mebye. Nung sinubling mebye, alata mong biye. Alang kwenta yung gagawan tamo. Mayari ketiking yato yung gagawan tamo. Pero uling sinubli ang mebye, mi buklat yung banwa para kaya katamo, king biye alanganga. Pero makanano yung kinabiye at asabi ng iyang biye? Makanano yung kakabiye? Metong yam. Dinawo ni ing kayang biye. Bata mong mikabiye alanganga. Ing tune biye at tune biye Kristiyano, biyayang daraw ni ing kayang sarili para karing sablang tao. Aliya biye kakumu. Aliya biye maymut. Makanyanying diwa na ning Eucharistia. Pamagdaon king sarili. Oiteng biye. Oiteng biye na ning ginutamong Yesu Kristo. Oiteng biye na ning Diyos. Binyene kay kataming kadiyosano, batayan takman ing dibinong biyena. Ipanalangin tao po kaniting misa. Makanano tang kumabiye anting tao, anting tatang, anting ima, anting anak. Makanano tang kumabiye anting Kristiyano talasalpan tayo. Makanano tayang pakibaluan, ing gusto ang pong mali, ing mayap ang pong marok. Puntalan tayo ning menabilin, kareng kayang disipulos. Penabili na nala. Ako yung dalan, yung katutuan, ating biye. Ipanalangin tamong, iya, yung kakatamong dalan, yung katutuan, ating biye. Talakad tamo at ipasyag tayo kakatamong kasalpantayanan. Itamongan, Sasalpantaya ko king Diyos, ipanglubos mayupaya, linalang king banwa ang poniato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning banal na Espiritu, mi bait kang nuwan na Mariang Virhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebie. Pepayta siya banwa makalukluk wananing Diyos, ipanglubos mayupaya, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabiye ang ponmeng amate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king bielanganga. Amen. panwalan tamo king Kristo yung kakatang dalan papunta king iba. Iti sapat ng sangkanban ipagkatiwala talo, rin kaya katang panalangin kayo. King balang panalangin nga tamo makibat, Ginoo, panimunan mo kami king dalan ning kekeng pamaglakbe. Ulitan tayo. Ginoo, panimunan mo kami king dalan ning kekeng pamaglakbe. Baning Ginong Jesus, ipakit na kaya katamo indalan papunta king kayang iglesia, ban patibayan ning pigkalub na kayo, katmuanin sabla ng kakulangan, at itimawan ni karing hanggang sagabal king misyon no, inya nga tamong manalangin. Ginoo, panimunan mo kami king dalan ning kekeng pamaglakbe. Baning kaya katang Ginoo, ipakit ning dalan karing sablatang pamuntok sibiko, impasik na nga nala king pamagdulap dang kapayapan, pagkaluban nung kabyasnan makikabalayan amano, at itimawa no king hanggang karasan at makaunang kayatulan. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, panimunan mo kami king dalan ning kekeng pamaglakbe. Baning kaya katamong Ginoo, ipakit ning dalan karing hanggang kayanakan, ang magdulap king karelang paintungulan. Ingan tabayan no kaniting karelang pamagdulap, papanatilyang maniwala king paintungol,
at itimawaking kayang lubat pamangangipan, inyang tamong manalangin. Ginoo, panimunan mo kami, king dalan, ning kekeng pamaglakbe. Baning kaya katang Ginoo, ipakit ning dalan, kaning hanggang daralan kasakitan. Ban pasik nangan noring may na, ang tabayanan ding malungkot, at ipayabot ka ring taong makabuklat a palad, impakanan doring danupan, inya nga tamong manalangin. Ginoo, panimunan mo kami, king dalan, ning kekeng pamaglakbe. Baning kaya katang Ginoo, ipakit ning dalan, king kaya katang komunidad, patibayan kaya katang kasalpantayanan, lalong pisan miyatungan at inimawa king makasarili tang kapanaligan, inya nga tamong manalangin. Ginoo, panimunan mo kami, king dalan, ning kekeng pamaglakbe. Tanggapan na sana ng Diyos yung kapasalamatan tamo. Iyulino sa aking karyanang maligay, rin kapag tamong miyangon na biye. Ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo, panimunan mo kami, king dalan, ning kekeng pamaglakbe. Ginoong Yesus, manalig keke ko, manatili kang mumuna ke kami, ipakit me ke kaming dalan, ing ke kang dalan, at isadyam mo keng lugal king balening ipa, anong numiya ayang panganan kapurian, manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, maning kayot ko na akong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutuo. Tanggapan sana ng ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri ang po ni kaligayan ng lagyuna, king kasaplalata mo at ng mabilog ng banal na kapulungan. Oy, paming miglalang, kapamilatanan niting banal na pamilibayan regalo, darakayanan mo kami, king kekang dibinong biye. Ipagkalumusa, kinging sablaming gagawan, patnubaya ning belwan, king kekang katutuan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ke kayo, At kaya ka ang timurin, yat nayoring pusoyo, makayat na nalaking gino, pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. dapat ampon matulit. Pasalamatan dako o banal at mayupayang Diyos, uling tatalnan me, king kapalara ning metoyatu, king kekang gamat at lilingapan me, ing balang tao. Ausan mo kaming miyabe-yabe, king metong akapulungan, ban makiramdam king kekang amano, at king kasalpantayanan, tuki king anak mo. Yaing dalan, ake kami tatayid, papunta keko, yaing katutuan, ake kami bukod mong makyabe, makaibye katimawan, yaing biye, ake kami mangat mong tula. Inya oy pampasalamatan da ka paulining kekang lugod, kapamilatan ng Yesu Kristong pakamalan mong anak. Layon pakyabe mi, ing kekang siwala, karing sablang anghel, ban idalit ing kekang ligayo, layon ipasyag ing kekang kabanalan at ngaming kakanto. Tunekapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinuha na ing tinape at pepasalamat siya keko, piraso ne, at binyene kaning kayang disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyene yung kalis ka rin kayong disipulos nga tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubo para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran laring kasalanan, dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyangin igaganakan mi oy pa ing kamatayan at pamanyubli ng mebiyen ng anak mo, daraon mi akeka iting tinape ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu, ban biganap yaking lugod, kamben ng Francisco, ake kaming Papa, at Florentino, ake kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at mananayang subling miye, at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alangangga, ban kayabe ng Mariaing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king iba, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok,
malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo payan, ang puning ligaya, manggaman kingalanganga. O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mi ampon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat maagari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabi sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipagit tamong yaning mikakametong tamok ing kapayapan. Niyo yung kordero ng Diyos, niyo yung milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ning Ginoo. O Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga manumot, kumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may gitking sablang bagi, at pag nasang kuing tanggapan da ko, dapat pauli na ning yening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari, at syuka ka rin, at pagisan metong keng lubusan, ing sarili ko kaya ka. E mo pa tulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Manalangin tamo. O mapamakalulong iba, mananunasanang dating misteryo, dinandaking bayong parasan, at idalara kami king metong abayong biye kayabe mo. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. luklukay po sa guli. Muna po dakala salamat karing minye, grasya king rectory, king milabasan na bulan ning Abril, ebon, pamangangan, abyas, dakal kaya po ebon na niyang Abril, ang popang sampaga, pang prutas, dakal pong salamat. Ikakatamong report, April, deng lino ba pero, 300,576.25. Dakala po mo rin din katamong donation boxes uli dareng daratang pilgrims kareng niya liwang probinsya. O rin po rin mag-donate walk-in. Mapilan kareti deng dinatang pilgrims. At yung katamong gastos, yung electricity may babalik ng bagya. Ang po pa yung stipend, huling may wala po, dininan tayong stipend, yung may nalilikan na ako. 214,731.09 yung kakatamong gastos. So, yung linub minus yung linwal equals 85,845.16 divided by 2. Yung rector share, ang po pa yung shrine share. Yung shrine fund, o ini po, yung shared na for April plus yung balance niyang March 2023 plus interest equals 399,977.50 minus 1,927.80 king RQS. So yung balance tamo 398,049.70. Pag nakapo ka rin yung tutukita mong Domingo, solemnidad lang andeng apat. Pamitas na banwa, Pentecostes, yung pamanipanan ng Espiritu Santo, yung Santissima Trinidad, ang papayang Corpus Christi, katawan ng Kristo. Atin mo naman pong misa keng June 16 at saka 17, yung Sagradong Puso at Immaculate Heart of Mary. Yung katamong schedule para king kapigaganakan ning panyatang na ning larawan ning Birhen ning Lourdes kiatikabetikan. So keng Monday, May 15, alas 7 ning Bengi, ilipat siyang tahimik ing larawan kiatang lugal no karinde mumunang sidsad. At karin kabukas, pati nga pun tutuking aldo, ating pamagrosaryo. Keng May 16, makanitaya, manibat alas 12 ng ganing kapitangan bengi hanggang 4 p.m. Ting pamagrosaryong pong pamagkanto. Deng miyaya liwang organisasyon tamo ila pong in charge o mi-assign ban magrosaryo at magkanta. At itang alas 4:30 ng panapon, maganap gampanan tayo tang panalangin ng kapigaganakan, kay ba't iprosesyon tayo, o idala tayo keting larawan. So yung prosesyon po manibat mo ketang sadsaran ang gakeni. Magmisang alas 5:30 at alang prosesyon king paglimbunan kay bat na ning misa. Yung kaya katamang prosesyon makatadwaya mo pabanwa. February 11, ang popang La Concordia. Kita mo yung at yung statutes sa pwede tamong magprosesyon king luwal na ning shrine. Apo. Katataw diyan na schedule, aliya po makasulat ken June 11, datang laki ni Reng Larawan ng Virgen de los Remedios, ang po pang Santo Cristo del Perdon,
manatili lang adwang Domingo, pero keti lamo po king shrine. Ela po mi prosesyon king luwal. So 2 weeks lamo keti. Dakitan talo o yatad de keti deng parokya na ng San Isidro. Kay ba't nanito, yatad tayo kitang tutuking parokya. So June 11 niya po tandaan niya. I-finalize kaya po itang schedule. Katatawlian din pong kakatamong kapatid na mayor din. Inanunsyo tala niyang mayor din lang dikon, ngining dikon, nala mayor din lang pari. Ing mumuna, Reverend Omar Vitug, defensor, mayor din niya kitang keng June 6, Martis, King Florida Blanca. Ing kakadwa, Yarjon Magat de la Cruz, mayor din niyang June 8, alas 9, King Kalulot, San Fernando. Ating katlo, Christian Rey de Dios Kayanan, mayor din niyang June 12, Independence Day ito, kini San Guillermo. Aliyan, balo ko kini San Guillermo. Christian. Pero, tao yung Betis na eh. Baka king Betis po, aliyan, mayor din niya, king San Guillermo. So nung ating kayo pong balong sangkan, sukat mayor din pari, Denny. Pabaluan niyo ko po, o kaya pabaluan niya ikakatamong arsobispo. Dakal pong salamat, ngayon po sa amo. Panalangin king Birhen ng Lourdes, itamungan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula, karing maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit kaking groto karin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuario, iba't ka rin payabot mula din kaya kang kasaupan, at dakal na lang masakit at hinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inyalalapit mong mipnong kapanaligan, banadwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalub ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing saok mo, panikwanan kong makitulad king kaya kang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ko king kaya kang ligaya. Amen. Ipami at yukaban wa misang banyang lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamentuan ng lub mo kaya tisulip ang tibanwa. Ingka kanan mi ngaldol, doy biya mo kaya kami ngaldol ngeni. Ang po ni patawad mo kaya kami salami. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mangay mo kaya paisaw kaya tukso, nunay kabus mo kami, kisablang marok. Amen. Bapo Mariamit mo kaking grasya, ang ginong Diyos at tsukeka, noon ka karing sablang babay at hunya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induna ning Diyos, panalangin mo kami ng makasalanan, nginit king oras na ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banalay espiritu, Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilan man, manggaman king alananga. Amen.
Ingin manatili kay kayo. at kaya kanti mo rin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne, umekoking kapayapan. Aleluya, aleluya. Hallelujah. Salamat, King Diyos.